Ngiyanamukela ku-part 2 iyona ndlu yethu ezobe siyakha le sisebenzisa wonke la ma-tools akade siwafunda ukunavigate nokusebenzisa zonke lezi zinto kade sizenza. Okay, la sesokwakha something-ke ezogcwala la nje sakhe sihlobise senze yonke leyo nto leyo. Uzongena ku-objects uye ku-edit mode bese uya ku-view, uye ku-viewpoint uthi front or else uma ungafuni ukwenza njalo upresse u-1. So u-1 siya ku-front view and then uzopress u-G ka-grab, yabo mengisa i-mouse eceleni kuya noma ikuphi. But mengithi Z kuyalokheka kulo line blue. So ngizothi Z nginyuse ukuthi ibhokisi lami lihlale ngenhla kwalo line obomvu lo ngqo, yabo. Makuthi asihleli kahle ngingathi zoom in kancane ngihlalise kahle. Enye into makuthi uyazuma in mhlawumbe akumile kahle, ubambe lesandla lesi uzama ukubuyisa phana nendawo ibhokisi lakho kahle, yabo. Or else upress u-shift bese upressa i-middle mouse button ukulimove around kanje. It's either usebenzisa isandla kanje or shift middle mouse uhold and move around. Khona ke le option le sisa edit mode, sorry, sisa edition mode. Khona le option la, khona global, khona leseceleni. So yabo la u-transform pivot point la i-object yonke e-transformela khona. So mengiselecta i-face i-option elana ibhalwe ubani u-median point. Mengiselecta i-face kuza lapha nendawo. So mengipressa u-A yokuselecta yonke into. La okunalama arrow khona kuphana nendawo noma ngirotate nje kuphana nendawo, yabo. But angifuni ukube kanjalo mina, ngifuna ukuskela leli bhokisi libe likhulu kodwa angipress u-1 ngibuyele kwi-front view. Mangiliskela lingadluli lo line le phansi. So mengipress u-S for scale bese ngiyawudonsa, yabona ukuthi liyaweqa lo X lo ngube kuwona. So ngizopressa u-left click ukuthi libuyele emuva. Ngizoza la khona la iduzwa global bese ngithi 3D cursor isiyehlile lento le isila phansi ku-line kwi-floor. Mengipress u-1 yabo isilapha ya. So mase ngiskela leli bhokisi ngipress u-S for scale, ngizoom out, yabo lisahleli lapha ya. And then mase ngilana ngizothi S ngipress u-X bese ngiyalidonsa ngilithi kanje, yabo. Ngithi S Y ngilidonse lithi kanje. Okay. And then lapha nendawo ngizothi control plus R ngifake lo line, ngithi right click once kanye ngomove uye phezulu ngizobeka la. Ngithi right click kabili and then bese ngiphinde ngithi control R ngibeka ulayini, ngithi right click ngiphinde ngithi right click, yabo. Okay, so sekunebhokisi nolayini. So into engayenza njengamanje ngifuna ukuselecta lo line lo kusa kwi-3D cursor lapha ezansi. So ngizothi ngize lana ngiphinde ngibuye ngithi median point ukuze kubuyele la lokho, and then bese ngiyakudonsa kuyaphezulu. I-edge selection mode lese ngikuyona ngidonse kuphezulu. Okay, and then sesininte kanjena-ke. Okay, so lapha nendawo ngifuna ukwenza izinto ezifanayo kuleli side naleli side leli, but angifuni ukwenza. Okay, for example sifaka uline la susondeze, sithi control R sifaka uline la susondeze, sithi control R sifaka uline la suse phezulu. Yabo ukuthi lo line lona ngoba siwufakelana nje siphinde sofaka ngala, whatever sozilenza lolu kuleli side leli sophinde silenze ngala, of which kuthatha isikhathi eside. So turn control Z, control Z, control Z, because ziningi izinto esazozenza la. So uma lokhu senza ngala kwenza nokuthi iscale ukulingana kwalezi zinto ezenzayo zingalingani. For example mengubuyisela lo layini mase ngifaka lo, angisena sure ukuthi i-distance le iyalingana yini. So control Z sesilana-ke. So into engizoyenza ngizoselecta
i-face mode, select mode, bese ngipressa u-alt, yabo u-alt ngiwulethe ekhoneni lalo line lo owehlayo, ngiklikhe khona. Yabo mangeklikhe uklikhe eceleni ubuyele, press u-alt ubambe ungawudedeli bese uthi left click, then kuzoselecteka le ndawo le, and then bese upressa u-shift ungawudedeli uselecte lokhu, uzume in kancane noma uzume in kancane, uselecte lokhu, upress u-X ka delete, si-delete ama-faces, delete faces, yabo. So sesidelethile le side lingala, sesele leli lingala, but siyalifuna ukuthi libe khona still leli side leli lingala, kodwa sifuna ukwenza into eyodwa. So now sengi-introduce into entsha kuwena, sesiza la manje. Lento elana sikubiza ngani? Ngama-modifiers, yabo. So click modifiers and then add modifier. Kuzovela kanje, la ku search uzoclick u-search bese ubhala u-mirror, M-I-R-R, nanku uzovela bese uclick mirror. So i-mirror modifier yenza ukuthi it's like isibuko nje, into engala ivele ngala, yayibona leyo nto leyo. So whatever esesilenza ngala lizokwenzeka automatically ngala. So if usithatha i-vertex then sizo-selecta lese la ezansi, i-move tool yethu, sibambe u-X, yayibona into eyenzakayo. So sithi right click u left click singamdedeli, yeah. So i-mirror isiza ngalokho ke. So into soyenza sizothi R, sifaka ulayini usondeze nje impela, ube kangaka, ube la, then uthi R, uthi control R njalo ukufaka omunye ulayini, unyuse uze la phezulu, uselecte, yabo, and then bese uzo-select u-face, uselecte le face le, and then usuzothi okay, as-add nomunye ulayini, control R, s-add omunye ulayini siwubeke mala, yeah. Okay, so select le face le, select face, and then this is exclude, uzopressa u-E or else uye la uthi mesh, exclude, uselect la, and then busiyawudonsa usemumva kanje, yabo. So inkinga ekhona ke ukuthi kusala ulayini la, kusala lo layini asofuni. So turn control Z, uclick la clipping, yeah, and then press E, hlehle sesiyemumva, yabo. Mesisuka siza ku objects mode, rotate around, uyabona ukuthi lapha ya sekhona into esasicapha, yabo. Sibuyele ku edit mode, and then size la phezulu, uselecta lo, uselecta lo, press u-shift, uselecte lo, bese uthi E ka exclude futhi usephezulu ka so, yabo, and then selecte la, press uthi shift, selecte la, uthi E, sephambili kancane, nangemumva select lana nala, uthi E, usemumva. Then so selecta laba bobathathu, ude nje usebenzisa lo ukurotate or usebenzisa mouse, yabo, to rotate around. Then sesoza kulaba sesothi E, and then sesiyawehlisa ke. Manje sekungathi sinendlu enomnyango kanye neroof. Kodwa ke mubuka umnyango wethu ngathi mude kakhulu uxhelelene, mhlawumbe okho right, but makuthi mude njengami uzopressa u-alt ungawudedeli bese upressa lo line lo, upress la, mawupress u-alt wenza ukuthi ukwazi ukuselecta all the way around, kanti mawupressa nje lo line wodwa kuzopresseka wona kuphela, kanti ngifuna ukuselecta the whole loop, yabo. So alt select ulayini, selectekile, and then mengimove lento le kanje
yabo kwenzakalani kwi-roof yami akukhona lokho engifuna ukuthi kwenzeke. Ngifuna i-roof yami ihlale kanje kodwa lo line lo ngiwusondeze. So ngizoselecta lo line ongaphakathi emnyango, select, and then uzopressa u-G kabili. G okokuqala, yabo uma ngiwuselect okokuqala kuphela kumove around kwenza kanjani into engayifuni. Uma ngithi G okwesibili and then bese ngiyisa phambili ke. Then sengizokwazi ukunciphisa umnyango wami ulingane nalento engiyifunayo. Alright. And then lana sengizocreate into esawindi kanje. So amawindi avame ukulingana nomnyango lapha but egcine la sengizothi control ngawudedeli R ngithi select once nginyuse ngikaleli iwindi lami noma ngehlisa kancane yabo ngibeke la, phinde ngithi control R select nyuse ngibeke la. And then sengizothi control R ngi-add line ozoza ngala, control R ngi-add line ozoza ngala, yebo. And then sengizoshintsha ngiselect i-face bese ngithi exclude futhi iwindi, and then sengine-windi ke futhi ngala. So kunomnyango newindi akubonakala kahle kwamanje but lento lena sizoyihlobisa ibe yinhle, uzoyibona nje, uzoyibona. Okay, and then so add amawindi amabili ngala eceleni, yabo. So sizothi control R bese sipush i-wheel isondo le mouse 1 2 3, and then bese sithi accept. So kumele sibe no line about 2 1 2 3 4, yabo. Select u-face, select le face, press u-shift ngawudedele, select le face, and then bosuthi exclude bese usaphakathi. Okay, so sesinamawindi 1 2 3 ngala emuva likho kodwa ngala emaceleni akhona because sine mirror modify. So manje ngifuna ukuhlobisa leli windi kancane, yabo. Kodwa into engizoyenza ke kuqala ngizoselecta lesi sicabha lesi, selecta le face le, siku face select mode, selecta le face bese ngizopressa u-I ne press u-I bese uyasondeza kancane kwenza ukuthi ube nenye face elapha nendawo kanje. Ngiyenzela ukudesign isicapha sami kahle, and then bese ngithi exclude ngise phambili kancane ngiletha kuleli side leli noma ngibambe la just ukwehlisa kancane, just ukuthi ngibe nesicapha nje esi-stylish, yabo. Okay, and then ngizo-add enye loop la ezothi yehle kancane, add enye loop la u-control R njalo, and then bese ngithatha lona nalona bese ngithi exclude ngise phambili kancane. So umnyango wami usunompheme phithizeni, yabo leyo nto leyo. Ngize emawindini lokhu ngithi tab ngipress u-tab ukuze ngizoshintsha between u-objects mode no-edit mode. So ngi-edit mode njengamanje ngiselecte leli windi, selecte leli, uselecte leli bese upressa upress u-I again. Ungakusi kakhulu, sikhanda like sort of iframe le windi, yabo. Nala kuzokwenza into efanayo cause senza into efanayo. But then ke manje sesifuna ukukhanda iwindi lethu ngendlela sifuna ngayo la, sothi control R sifake lo line uphusha kancane phezulu, sithi control R lo munye R uline sokhanda ukuthi ucishe ulengane nalama side 2. Control R unyusa kancane uzobeka la, yabo. So lo line runs over uze kulama windi la, so nakhona sinento efanayo ke. Sesobuyela ku face select mode, select lana, shift select lana, shift singawudedele select lana, select la, and then bese sipressa u-E woku-excluder, and then kuzo emuva, yabo. And then sesicreate leli windi leli. So iframe neglass yakhona, but la kuhlehle kakhulu compared to la. So into soyenza uzopress u-shift uselect la, press u-shift ukuselect la, kuzo deselecta ngala bese uyabuya uzodonsa
u-X wakho uthi usondeza kancane. So nama window ami ngifuna ukwenzela le sort of le edge le lumpheme lo osemnyango yabo. So nakhona ngizothi control R ngifaka umpheme ngulinganise nomnyango and then ngizokala ngamehlo nje control R ukuthi kuyalingana yini, control R yabo, and then sengizoselecta lo kuze ngalokho ngipressa lokho ngibamba u-shift ngiselecta yonke lento le kanje. So into engayenza upressa ilokhu ngayakho oqala as long as kukulayini owodwa bese uya kulokugcina kulowo line bese upress ucontrol ubambe bese uyaselecta kuzoselecta yonke leyo nto leyo uze la upress ucontrol ubambe uselecte noma ngawudedela phinde uselecte ubambe uzoselecta la yabo. Makuthi ke akwenze kahle pressa u-shift and then uselecta yonke lento one by one and then sengiya exclude ke nakho kungabi ngangawumnyango mhlawumbe kube wafu wakhona just nje kancane nazoke. And then lana ngizokwenza into efanayo control R bese ngiyadonsa confirm, control R ngiyadonsa confirm, ngilinganisa nalo yalayini lapha phezulu. So lana ngidonse kakhulu kwangalingana, so ngizopress alt ngiselecte lo layini kuzoselecta wonke lo layini ngipress u-G times 2 ngihlehlisa kancane nala ngipress u-alt ngiselecte lo layini ngipress u-G ngihlehlisa kancane yabo. And then bese ngizofaka ulayini walana control R ngisondeze, control R ngisondeze, and then select la press control ngawudedeli ngiselecte lana bese ngidedela control ngipress u-shift sengizoselect into entsha ngiselecte bese ngawudedela u-shift ngipress control ngawudedeli bese ngiselecta la mawuthanda ungapress u-shift lokhu selecta one by one uphinde uze la one by one yabo, but kusave isikhathi kanje. Nalana ngizothi ukuhlehlisa kancane just ukuthi kuvele naleli windi ngami ngala yabo. Ngisebenzisa i-mouse middle mouse button noma ngilokhu ngela ngithi zoom out kancane ngithi then just kancane and then perfect. Okay, so into ke manje ngifuna ukuyenza ngifuna uku-add uline owodwa la just uline nje uzonqama oluthi. So control R ngikwehlisa kancane angube phana nendawo ngubeke la yeah, and then sithi edit mode, sithi objects mode yeah. Okay, so manje yakhumbula ade ngikubonisa ukuthi si-add kanjani different objects. So manje usuzothi okay thani ngikubonise lokhu mashinyane la le indlu yethu esanda kuyakha. If ubuka ngalana mangiklikha la lento ibizwa ngani nge-view layer, ama-view layers ami la. So lena i-cube okuyileli bhokisi la kuneso elikhona, mengiklikha leliso liyahide ke-cube, mengilivula yabo liyabuya liyacimeka. So ngizolihide kwamanje ngithi zoom in, mengiklikha la kushuthi le i-light yami because highlightekile, mengiklikha la camera kushuthi le camera yami highlightekile. So ngoba i-cube yethu sisayihide ngaleliso leli, so pressa u-A sipressa u-X sidelete zonke lezi zinto lezi la sisele ne-cube yethu kuphela siyibuyisa. So la i-cube lena siyakwazi ukuyi-rename uklikha kabili khona right click kabili khona 1 2 ubhale uthi house bese uklikha eceleni. Okay, indlu yethu silokhungile and then sesothi add object sithi plane. Isho sikhathi yalana upressa u-shift ngawudedeli bese upressa u-A and then mesh plane cube yabo, khona zonke lezi zinto lezi ade siyibona lapha phezulu, then wena uzosetha uplane. So uyalibona li-highlightekile laphana, mekwenzekile waciphaza eceleni ngephutha awusaliboni yabo. So into elula ukuthi ubuyeze la nanti yabo libhale uyaliselecta lana
nanti yana-ke, and then bese scale up ngokuthini uthi S, press S, udonse kanje yabo. So sesinendlu ehleli phekwani, ehleli phekwa le plane le plane sekufana nelokhunga, sekufana negceke lethu. Okay, so nansi ke into interesting ke manje esesingena kuyona. If ubuka la sonke lesi sikhathi lesi kuselekthekele yanto leya, ukhohlwe lapha kuselekthekele yanto leya. Le yanto leyana ibizwa nge-viewport shading, njengamanje iyi-solid yabo, iyi-solid. So selecta indlu yakho, isithi uselecta la noma iselecta la, select indlu yakho bese uza la ezansi kuleli side nakhe laphaya, nakhe kule yanto leya uzoklikha kuyona yabo, ibhala material. Yes, ibhala material, and then uzothi add new, uzoklikha la ku new. Okay, so mase ku-edekile kuzovela zonke lezi zinto lezi. So uyabona into ebhala u-base color, uyabona into ebhala u-base color njengamanje imhlophe. So mawuklikha phana nendawo la kumhlophe khona uthi click khona kuzovela leli sondo leli. So leli sondo leli solisa ngaku yellow, asilise ngaku yellow. Leli sondo li yellow, ayikho into eyenzeka la. So into esesoyenza ke manje sesosuka lapha ya ku solid sizoklikha ngala phana nendawo ku material preview. Mawuklikha la, how indlu ethi siyellow, okusho ukuthi ukhala wethu si apply ngale yanto leyana yani yama materials, material yethu. So indlu yethu isiyellow because sifake imaterial enjani, eyellow. But now angifuni yona indlu eyellow, so mengibuyela ngiklikha khona ngithi ukuphusha lo yakhala, so ngiba nendlu a sort of cream white nyana yabo. So asiqaleni ngamawindi ke. Select indlu yakho, uye ku edit mode, uye ku face select mode, click leli windi, press shift, click leli windi, udedele shift, uze ngala eceleni, press shift, select leli, ushift awudedelele njalo, uselect leli, and then bese uzopressa ngalana futhi kuma material, uzopressa loya leli button loku-add yabo. So la ku material 001, if u double click khona 12 uyakwazi ukurename futhi thani wall yabo, and then bese upressa lokya uthi add material, click on new, ubuse uzo double click la bese uthi window. I-window lethu uma uselecta lo color lo sifuna ngathi libe blue nyana kancane yabo, but akushintshi lutho la, akushintshi lutho sidalo. So kumele uthi assign, assigna lezi zinto oyiselectile kulo color lo sanda wenza, assign yabo. Size eceleni, yabonga la cause abekho labo line laba, iwindi lethu ngathi li blue nyana. So if selector sibuyele emuva, so selector lo color lo supusha uya ku blue, liba blue kakhulu yabo. So ngizoshiya lawo wami yabo le nto leyo. So into engifuna uyenze uthi zoom in, ungasebenzisa lokhu uthi positiona, uthi zoom in, uthi positiona bese usebenzisa lo ukuthi usebenzisa mouse, upress shift middle mouse, uthi kanje middle mouse kuphela, uthi kanje. Okay, so into engifuna ukuyenza, ngifuna ukuselecta yonke le yanto leya. So ngizo press alt ngawudedeli bese lapha ekhoneni ngiselect ikhona, kumele highlight-eke yonke le ring le. Ngizothi la kuma material ami ngibuye khona ngizo adda, ngithi new, ngithi double click egameni, ngithi window frame, ngithi assign, bese ngishintsha ukhala wakhona ngudonse uze lapha ngako red kancane, then loyana wenza ukhala ukuthi ugqame noma ube light. Mengudonsa nakho lokho ngala eceleni, nakho mengudonsa yabo uba dark ukhala ube light, ngidonse just ukuthi nje ukuthi ube brown kanje ya. And then bese ngithi shift middle mouse ngehle ngezansi noma ngithatha isandla lesi nasi lesi, ngithi
ngithi alt ngiselect lapha ekhoneni futhi ukuselecta yonke lento leya. Window frame sikhona vele assign. Bese ngiza kuleli khona window frame assign. Yabo. Bese ngizoselecta lona ogcina window frame assign. Yabo. And then ke you go ahead wenza lamanye amawindi uze khoneni ngithi assign khoneni window frame assign khona window frame assign ngizoselecta lo assign then ngizokwenza lokho kuleli lenye iwindi ke. So ngithe ngipress shift nje ukusa left and right ngipress middle mouse ukujika ngisi kanje shift middle mouse kuphela kanjalo shift middle mouse shift middle mouse ngipress la assign alt selecta wonke assign alt selecta wonke assign bese ngizoselecta lo assign zoom out ama window onke asenjani aselokhungile. Okay, so now asenzeni roof. So uzoza la kulo line upress alt sekuselecteke wonke lo line lo, yabo. But now ziningi lezi ikwele lezi ukuba ungapress shift ungawudedeli uselect ziningi kakhulu lezi ikwele ukuthi ungenza kanje. So into ozoyenza ukupressa uC, pressa uC and then kumele kube naleliya loya ring loya, yabo. So mengiscrolla down noma ngiscrolla up but kumele kube naleya ring and then bese ngithi left click bese ngihambisa kuphekwa lezi zinto ke, yabo. Mase ngiqedile ngithi right click, angaqedi kodwa ngifuna ukuphinda phansi ngipress uC kuvela le yanto bese ngithi right click and then bese ngiyaselecta ke. Ngenze sure angiselect enye into but la ma faces, yabo. Ngithi right click mase ngiqedile ngizo add new material ngithi new double click and then this is our roof. Akwenzeki lutho because ngidinga ukuthi ngithi assign roof. Mase ngiassignile then ngizoshintsha ucolor wami, angifuni ushintshe kuba mhlophe but ngifuna ube dark, okusho ukuthi ngifuna ube njani sort of grayish. Ngiselect eceleni nansi iroof yami esi gray. So iyahlangana lento manje. Isicabha sami ngicabanga ukusenza sibe ucolor welukhunga but ngathi udark kakhulu, yabo. So into engizoyenza ngizoselecta le yakhona ongcono ngiassign lona kwi window frame and then bese ngi-add elinye imaterial, click new ngithi door, bese ke ngizoselecta cause lento le ihamba isikanje. Ngizoselecta la ekhoneni selecteke yonke into bese ngiselecta ngizothi zoom in nje kancane ngize la ngithi pressa ushift wokuthi ufuna ukuselecta enye into kodwa bese upressa no alt kanye bese uzoselecta lo kulo line lo uselecte lana nje lapha nendawo, yabo. Sekuzoselecta yonke into. Makuthi wenza iphutha wathi yaselecta kwenzeka nje kumele uthi control Z shift plus alt select lana and then uzoom out uselect lana uthi shift uselect lana and then shift middle mouse ukwehla ezantsi and then bese press control ukuselect lapha. So isicabha sethu seselecteke sonke door kuma material assign then lesi ke soba sort of light brownish, yabo. Ngeke ngisenze sibe dark, light brownish, yabo. Okay, into esele ile part engaphansi kwe roof. Ngizoselect yokuqala lapha phezulu, ngipress ucontrol ezantsi, ngiselecte, ngirotate ngize ngapha. Makuthi le ground lesi SA8 le iyakusiza ukuthi ubone kahle, uze lana nje ku plane uciphise leliso lezi nakho ngala iso ukuyifihla, uze la ikhoneni uthi control selecte zoom out
control uselecte, uze kuma material roof uthi assign. So samba nayo. And then into eshodayo yonke lento le from leyanto nje esifundile lezi zinto lezi siya move senza njani, siya edita, sibuyele edit mode. Kade sengiphumile ngo tab yakhumbule on and off. Maku edit mode ubona uline, maku object mode awubabona uline, so angikwazi uku select into nga1. So back edit mode ngiyakwazi ukuselect into nga1. So now sengifuna ukudesigna ke lezi zinto lezi ke manje, yabo. So ngizoza la ikhoneni ngipress alt, ngiselect yonke into. Ngize la, ngipress shift, ngiclick, ngehle ngezansi, ngipress ucontrol kulelo ukugcina, ngiclick, yabo. And then ngizo add enye. Yabo mokle ungathi new, yabo la eceleni kwa new kukhona la eceleni kwa new khona le button le. So uzuklikha kuyona ukhethe uwall, yabo, uwall. Yingoba so ku Blender into engakutshengisa yona ukuthi mawuletha, yabo i-mouse yami kuphi nansi ihamba naye ezansi yaka left iya phezulu. So mawuyiletha la phansi kwale ndawo lena le lana nje kulo line wehlayo, yabo iyashintsha. So mayishintsha bengithi left click ngiyakwazi ukuyidonsa lento ngise ka left and right. Okay, so now uzoletha lana ke ezansi kwa wall kunalama dots lamaningi, iyashintsha mouse yami, uyaklikha right click udonse wehlisiye phansi kancane. Yeah, so ngino wall la, uwall wami ulukhunga uyellow, but sengu edile futhi lo color, ngi-ede new color ngase ngisephinde ngikhala ngaselect wall. Ngifuna ukusebenzisa ucolor ofanayo ne-wall but ngithi udakhanisha kancane, yabo, usuba dark kancane. So kulo wall ngoba kanje ngizoklikha ngala, yabo la. Nakho la ngizoklikha lapha. Leyanto leyana eyokusebenzisa ucolor ofanayo but ngwenza ube dark kancane without ukuthi ngiqale phansi ngiselect yellow. So kulo wall lo mengiklikha lapha yabo liyashintsha igama wall 0001, yabo, okusho ukuthi sekukhala ohlukile but ofanayo into kanjalo. So sizothi assign qala, siklikhe kulo color siwenza ube dark kancane. So manje isicapha sethu sehlukansekile from udonga. So hamba ke wenza okufanayo ngala, ngizothi alt ngiselecte, ngithi shift ngiselecte bese ngipress ucontrol cause sekuyalandelana. Ngizoklikha uwall 001 assign, aseshintshela amawindi. Ngize ngala ngenza into efanayo, alt ukuselect loop, siselect yonke indawo, ngipress ushift, ngiklikha lapha ezansi, control wall assign, alt loop shift select lapha bese ngizopress control wall 001 assign bese ngithi tab ukuza ku object mode. So now you see indle yami ukuthi isinhlanjana. Okay, kusalile lapha, tab to go back to edit mode, select la, ngithi window frame kuma material assign, showcase. Okay, so now sesinento kanje, yabo. And then ngizobuyela kuloya plane loya ngala, lethi mouse yami lana ngithi ukwehlisa donse ngesezansi, ngibuyele ku plane, ngipress lapha kubuye igceke lami. Ngizoselecta iplane, yabo ukuthi highlightekile, ngithi edit mode, sengi edit mode weplane. Zoom out kancane, press Ctrl R, ngize phana endawo edulayini ngudonse, Ctrl R, ngize kuleli side edulayini ngudonse, Ctrl R, ngu-ede manje ngalana ngudonse, Ctrl R again, ngizofaka la ngaphambili. Yabo la ngicreate oline nje around the house, and then sengizocreate oline ke manje abazohamba
olayini abazohamba beqonda nesicapha, Control R, bese uyawudonsa useceleni, Control R, udonse ulethe la. Yeah. Uthi yeah. And then kuma materials othi ngithathe lo, ngithi umnyusa kancane sekusidingo sokuthi ngimehlisa. Kuma materials, new material. Yabo la seso add a new material because lo uyi object ehlukile kunalo. Yabo so abashare ama properties. So select plane, new material seso edile. Select color. The first color apply kuyonke into. Uzusa ku green. Yabo. And then udonse lapha ya. Ngala ukuthi ukuba dark kancane ugreen wakho. Select eceleni. And then lona so double click material siubize ngo grass. Okay. And then ke bese ukuthi size ku face select mode. Select lapha ya. Press control because kuline owodwa sizo select ngala. Bese sipressa shift. Sizo select la. New material. New. Double click. So biza njengo floor. Just floor. Simple floor. Yabo. And then sesothi ngoba ushintshile assign. Bese si-assignile mhlawumbe ngizokwenza ube dark just kancane not kakhulu. Yabo. Select eceleni. So now sesinendlu enjani ekwi-floor yayo. So ngifuna le ndawo le around indlu ithi ukuphama kancane. So ngizoselecta wonke lo green, ngizopress shift njengodedele ngiselecte yonke into. Shift. And then bese ngisi exclude ngise phezulu. Yabo. Nazo. Okay. So now ngifuna nale party le ibe green, le party le. Ngizopress select eceleni, press alt ngodedele ngise khoneni. Select loop yonke. Ngithi floor ngiselecte i-grass ngithi assign. Yeah. Bese ngithi tab ukuza ku object mode. So now senginendlu yami. Yabo enhle. Ayiphelele ke kodwa lendlu le. So size la esicapeni. Uyabo le yanto leya le enama dots are red and white. So wherever la ekhona mase add new objects, objects izo addeka la okhona le yanto leya. So le yanto siyimove kanjani? Upressa shift ungawudedeli bese uthi right click iyasuke lapha. Shift right click. Yabo iya noma ikuphi la uyakhona. But uthi if uthi shift uthi right click la okune surface khona izoyohlala ngaphezulu kwaleyo surface. Mase sithi shift A to add the mesh noma size lana sithi object noma sithi add mesh sithi cube. Yabo sek-addeke elinye cube la khona le yanto leya. Mase pressa shift futhi sithi right click iya laphana sithi add mesh cube. I-cube sele-addeka kuphi? Sele-addeka lapha. So ngizopress X ngilidelete leliya. Ngiselecte leli X ngilidelete. Bese ngiza ngasesicabheni ke. Ngiza ngasesicabheni. Isicabheni sami ngalana left ngizopressa shift ngodedeli ngithi right click ize lapha. Ngithi shift A ngizo add i-UV sphere. Add UV sphere. Le yanto inkulu so ngizopressa S to scale. Select UV sphere, S to scale. Scale it down. Yeah, bengathi nje into yokuvula. And then new material. Mengithanda ngingawupress new lese ubusupressile ke lese ubusupressile. Ngingavele ngize la ngizo selecta lese ngiselect green. Then shift right click ngisuse lento endleleni. So nasi isicapha sami sesinale yanto leya. We are almost done ngendlu yethu. So into esizoyenza manje sizofaka ihlahla ezimbalwa around bese sifaka ifence and then bese siyasrender lesi sithombe lesi ke. So into ebalekile kakhulu before siqhubeke sede konke lokhu ukuthi kumele usave ifile yakho, kumele usave kakhulukazi nje ku Blender kumele usave now and then cause kuyenzeka uvaleke unganakile mawuthi uyavula ayisekho ifile oyilokhungile obuyenza so sekumele uyiqale phansi. So iza la ku file
uthi save noma uthi shortcut uthi control plus ube usupressa u-S, control S, and then kuzovuleka lana uzohamba kukwena ukuthi uyisave up kwilokhunga ku-PC yakho, ngawuyisave kuma videos or pictures or whatever, but ufake igama layo lana sizoyibiza ngokuthi house modeling, and then uthi save blender file. So if usuya kuma files akho nansi la ikhona house modeling. So uma ngingayivala nje la ngithi close bese ngithi double click la engisave khona, and then ngine file yami lana engcine khona. So kusiza lapho ukusave ama files.